babu 7 dars 1 ka asmawiya fara'id as-salati na yawta fi farilaji julde din wa sunaniha e sunnaji julde din wa fadailiha e bure julde den wa makruhatiha e anyadi julde din amma fara'id as-salat amma farilaji julde din fa 13 ko di 13 kamatinu din don andi be nen ton ko 14 aniyat ko aniyagol wa takbiratul ihrami e Allahu akbar a harminirdo on wal qiyamu laha e darana golmo arana hinu jodi hinu habbiri wa qiraatul fatiha e jangol fatiha wal qiyamu laha e darana golmo sin wawi darade jula wa ruku e wadgo ruku wa rafu e bantagol minhu iwa ka ruku wa sujud e sujudgol wa rafu e bantagol minhu iwa ka sujud wal julus e jodagol min al jalsati imorde jonde al akhirati sakkitorde nde ka tayya sakkitoro be kadiri salam embere salmingol ngol ɗum on ko farilla amma jonde de tinden ko sunna wa salam e salminago al mu'arrafu andago ngon andirago ngon bil alifi wal lam wigol assalamu aleykum wotto ma aninatu e nder deƴugol wal itidal e fotondirgol ɗiɗo 13 ko farillaji julde musidɓe julɓe mo yeebi gotal e ɗeɗo ara julde makko nden sellali wa amma sunanu salati amma sunnaji julde ɗin fasna ashara ko 12 as-suratu ko jangugol simore jangeten nden badal fatiha ti ɓawa fatiha fi rak'atil ula ka darde aranere wa saniyati e kaɗimmere wal qiyamu laha e daranagol e simore nden wa sirru e suuɗugol fima yusarru fihi ka gasete suuɗede ko sunna wal jaharu e feññingol fima yujharu ka gasete feññinede fihi muɗum ɗum kadi ko sunna wa kullu takbiratin e dendanangal Allah akbar jedditi ɗin sunnatun ko ɗi sunna illa takbiratul ihram sona Allah akbar harminirɗon on ɗon en continue mo ko woni farilla ɗimmo on fa innaha on ɗon fardun ko farilla kama taqaddama no feƴƴiri noon nane wa sami Allahu liman hamida e wigol Allah nani on yettomo lil imami waɗande imam on wal munfaridi e weddiɗo siko goto woni juulude wal julusul awwal e jonde aranere nde wa zaid e kala ko ɓeyditi ala qadri salam e embere salminago ka jon minal julusi thani ka jonde ɗimmere ka jonde sakkitorde legol wa raddul muqtadi e ruttugol oɗo ñentinowo ala imamihi e dow imam makkon assalam salmingol ngol andi ka malikiya kamɓe ɓe ko salminagoji tati ɓe waɗi salminirgol ngol ka ñaamo ɗum ɗon ko farilla salminirgol ngol yeeso ma hella imamu maɗa on o ɗum ɗon ko sunna e salminirgol ka nano kadi wa kadalika kono ni kadi radduhu ruttugol makko salminago ala man ala yasarihi e dow ɓe wontirɓe ka nano makko mi mana salminirgol yeeso e salminirgol ka nano ɗin ɗum ɗiɗi ko sunna ɓe ɗo ko salminagoji tati legoy addi ɗo in kana silati ka ala yasari ka sengo makko nano ahadun goɗɗo ɓe ɗo hino firi si tawi ko a wontiri ka sera saffewol ka nano saffewol ka sera goto ala ka nano ma tawi ko a wona ɗo julnede haray ko nokkeli ɗiɗi woni ko salminirta ko ya salminir ka ñaamo salminira hella yeeso maɗa ko ɗum woni imamu o no firi si ko a woni julnude haray ko salminango woto hella ka ñaamo tum par ce que imamu ala yeeso ma goɗɗo joɗora ka nano ma ko ɗum firi ɗumana kamɓe sen faamiɗo haray no ko salminango woto e salminangoji ɗiɗi e salminangoji tati ɗiɗo fo aray ko addete ɗum e maniére alhaali on wa sutratu e waɗugol heedode lil imamu wonande imamu on wal fajri isko goto amma julneteɓɓen ɓawɓe waɗata heedode in khashiya ɗum kadi ko simo huli an yamurra ahadum nde goɗɗo feƴƴirta bayna dayhi ma yeeso maɓɓe wa amma fadailu solati amma noon ɓuuri julde ɗen fa asharatun ɗen ɗon koɗe 10 raful yadayni ɓantugol juuɗe ɗen ɗiɗi inda takbiratul ihrami ko sanga Allah akbar harminirɗo haɗe feppa e noppi ɗin wa tatwil e juutingol seeɗa noon na juutingol ha jama on haɓa dey qiraati subhi jangingol ngol jangi on ka subaka bimana juutingol jangin on ka darɗe subaka wa zuuri e ka fana wa taqsir e raɓɓinɗingol pot qiraatil asri jangi on ka alansara wal maghribi e ka futuro wa tawassut e hakkindingol al isha geeƴe ɗen koni haray malikiyo koni ɓe sendidiri julɗe ɗen fiqihu on haynaka malikiya tun wa qawle wigo rabbana walakal hamdu lil muqtadi Allah ko an yettore woɗande ñentinɗo wal fadde e gooto
wa tasbihi e subbuhinagol ngol fi ruku'i wa sujudi du'a jangete ɗon ka ruku'i ka sujudu wa ta'minul imam e ñamɗinagol imam on ka salmingol e wa ta'minul imam e wigol imam on amin fi sirri wonon hara ko suuɗugol fagat pet o haraga ka julɗe suuɗeteɗe fana e alansara e so jangi ha o hewti amin o wiya amina ma darɗe ɗiɗi sakkitore ɗen ka geeƴe ma nde ka futuro no firi kamɓe koɓe faami ɗo koɓe wi en ɗo sen faami si tawi jangi on ko fiññinteɗe so wi wala dalli na yo wi amin ko yo fanko wal qunutu e waɗgol qunutu wo kon qunutu ko wigo allahumma ya allah inna menen nasta'inuka min ɗaɓɓirima ballal wa nastaghfiruka ɗo noon kadi taw ande hino lutodiri e defte hadise ɗen ka sunnatu kalu sunnal jamaa ɗum ɗon kadi faamen ɗum kono la budda ko windi ɗo kon jangin firen wa nastaghfiruka min insinike kamaɗa wa nu'minu bika meɗen gomɗima wa natawakkal alayka meɗen holori kama wa nusni alayka meɗen manta e dow maɗa alkhayra moƴƴereji ɗin kullahu ɗi fof meɗen manta ɗi e jungo ma ko sabu ma ɗi heɓorta ko ande woni ko okkata ɗi wona sabu nashkuruka meɗen yette wala nakfuruka men yeddatama wa nakhna'u laka meɗen yankinanoma wa nakhla'u meɗen sorto pottito wa natruku meɗen terto man yakfurka kala yeddudoma allahumma ya allah iyaka ko annabudu men rewata wala ka nusalli ko amin julanta wa nasjudu min sujjana wa ilayka ko faade kama nas'a woni komin yahata wa nahfidu ko ɗum woni min setto min délego min yaha kama narju meɗen tigui rahmataka yurmede maɗa nde wona khaafu meɗen huuli adabaka lette maɗa ɗen aljidda moƴƴano inna adabaka sabu anduno lette maɗen bil kafirina nonde hefiraɓe mulhiqun ko ɗe ƴeeŋayɗe ɓe alego ɗe ƴawayɓe ha kawre wo wal qunutu noon wo la yakunu ɗum latata ko illa fi suboy sowona ka subaka tun wo ko ɗum tun waɗete ko ni kamɓe woni no ɓe addiri en faami ka khassatan spécialement tun wa yakunu kadi laato qabla rukuyi ko adi ruku on wawa ɗum kadi hara sirrum ko suuditagol kadi mana ko janngugol darde sakkitorde nden ka subaka ha gayna few sondito wola ko ko woluɗen ɗo si ha waɗa ruku wa tashahhudu ko ɗum woni e tayyagol ngol sunnatun ko sunna wa lafzuhu e konngudi muɗum ni wi wa lafzuhu konngudi mum ɗin e hino ɗo ko attahiyatu lillahi ko laaɓi kon wodani allah azzakiyatu lillahi ko laaɓi kon wodani allah fahin at-tayyibatu ko laaɓi kon as-salawatu julɗe ɗe lillahi fo wodani allah assalamu alayka jamɓe kise wonima ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi yurmede makko ne wa barakatu e barke makko kin assalamu alayna jamɓe kise woni e hoore amen wa ala ibadillahi salihina e dow jiyaɓe allah moƴƴuɓe ɓen ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wo kamalikiya kamɓe fa in sallamta wo sa salmini baada hada ɓaawo ɗum ɗo ajzaka wo ara yonanima few julde ma nin silli wa in siita siɗa faala ɓulta wi'a wo si hiɗa faala wi'a ko siɗa faala kamɓe ko ɗum firi na wasi ko be waɗa wo siɗa faala wi'a washhadu mi seeditiki anna alladi wonde nde ɗo alqouranare jaabi muhammadu nde muhammadu sallah sallam ardi mum haqqun ko goonga wa anna aljannata aljanna haqqun ko goonga wa anna nara yiite ngel haqqun wa anna sirata no sirata haqqun wa anna sa'ata atiyatun ko araygal la rayba fiya sikki o ala e maggal wa anna allah wonde allah yabata o immintina imamum fil quburi ɓe mum ɓe ka kaburu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham yurmeɗa muhammadan wa ala wa ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majidun o sihiɗa faala adda ɗum ɗo kadi allahumma salli ala malaikatika allah juulu e dow malaika e maɓɓe wal muqarrabina e ɓattiɓe ɓen wa ala anbiyaika e dow annabaɓe maɗa ɓe wal mursalina ene laaɓe ɓen wa ala ahli ta'atika e dow dendanangal yimɓe ɗoftiɓe maɓɓen ajmaina ɓe dendangal allahumma ighfirli allah yaafalan wali walidayya e jibinɓe lamɓen e wali a yimmatina e hooreɓe amen ɓen wali man sabaqana e kala aditiɓe men bil iman ka iman maghfiratan yaafuye azman fiɓiɗo allahumma ya allah inni min as'aluka mi torikema min kulli khayri immorde kala moƴƴere sa'alaka minhu nde torima ɗum muhammadu nabiyuka annabajo ma ɗon sallllahu alayhi wa sallam wa a'udhu bika min mawlurima min kulli sharrin immorde kala bone ista'adaka mo muulima minhu e muɗum muhammadun nabiyuka sallllahu alayhi wa sallam allahumma ighfir lana allah yaafa men ma qaddamna kala ko min ardini wa ma akharna e kala ko min nettini e bakkatu wa ma asrarna e konko min suuɗi wa ma alanna e konko min fennini wa ma anta alamu bihi e konko an annduɗa e muɗum minna e amen e tawata menen men anda ma hara meɗen andi rabbana joomi amen atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
a'udhu bika min molore min fitnatil mahya imorde fitnaji gurdam wal mamati e mayde wa min fitnatil qabr imorde fitna qabr wa min fitnatil masih dajjal wa min adabin nar imorde lettete wa su'ul masir e bon ruttorde haray ko ɗo woni ko tayya on hatti ko ɗo woni ko ɓe hattini ɗum ɗon e inni noon joni wa amma makruhatu salati wo amma añaɗi ɗin ka julde hinoti fa du'a ko du'agol ba'dal ihram ɓawo Allah akbar harminirɗo on du'o ɗon wa qabla al-qira'ati ko adi jangugol ngol du'agol ɗon wa du'agol fi asna'il fatiha ka nder fatiha wa asna'is surati e du'agol ka nder simore wa du'a e du'agol fi ruku'i ka ruku wa du'a e du'agol ba'da tashahhud ka ɓawo tayya al awwali aran wa du'a e du'agol ba'da salamil imam ɓawo imam on salmini wa sujud e sujjugol ala thiyabi e hoore conci wal busti e hoore kala ko weƴƴiti wa shibihi ma e ko nanditata e ɗiɗo ɗiɗi mimma fiha kala ko tawata hino e muɗum rafahiyatun fawtere nam fawtere be khilafil hasir lutodiri noon e gatal a sujja e hoore gatal ɗum ɗon ko daɗɗudi ma gatal ngal ma tappin a sujja e hoore ɗum ɗon e laaɗa fa innahu koni la yukrahu a ñaaka a sujjugol alayha e hoore maggal walakinna koni noon tarkaha accugol ngal ɗo ya sujjoya ka leydi awla wo ko ɗum ɓuri hanude par ce que ɗon haray haala wo ala ɗon jo e jaka wo ala wa sujude e sujjugol alal ardi ka hoore leydi afdal ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude sikki wo ala wa minal makruh kono noon ɗum ɗon hollali ara tawa hiɗo weƴƴitana ha moƴƴi ya ñurtu daɗɗude ndi fiya sujju ka leydi non wa minal makruhi no jeeya e ko aña a sujudu sujjugol ala kawri amamatihi e dow salndu metelol mu e dow kaɓɓol metelol mum ngol andi ɓe ɗo taara ɓe meteli ɗin haɓɓa ɗum taara ha katinde ga tawa no taari hoore sujjata nden limana e dow kaɓɓol e dow taggande metelol ngol aw tarafi kummihi ma sera juuɗe doloke makko ɗen aw ridaihi ma sera e wanare nde o wani nden ɗum ɗo fof muɗum no añako ya moɓu conci ma ɗin ha moƴƴe joɗitotaɗi wal qira'atu e janngugol qur'ana fi ruku'i ka ruku'i wa sujudi ka sujudu si wona hara ko du'a mo wonɗa addude ka sujudu hara rabbana atina no tawa e makko rabbanaji ɗin ka alqur'ana ɗin ɗon no selli kadi yadde ka sujudu en faami ka inda ahlu sunna al jamaa wa du'a e du'agol bil ajamiyati e haala janana lil qadir wonande wawɗo alal arabiyati e haala arabo mi mana du'agol ka sujudu hino dagi kono asmawiya kanko addi wo sellata ka du'aɗa e haala janana si tawi a wawi arabu no holli si hiɗa sa wata arabu hara yewtere makko nde hino tindini wayiɗa wawi du'ade e haala janana wal iltifatu e hiƴƴitagol fi solati ka julde ko añaɗi ɗi woni ɗin yewtude wa tasbiku asabi e fiɓɓindirgol kolli ɗin wa farqa'atuha e kottingol ɗi ɗum ɗo fof muɗum wa wadu yaday e waɗugol juuɗe makko ɗen ala khasirati ka ceeci makko ɗum woni ñoƴƴugol ceeci ɗin juula wa iqa'uhu e ƴomminagol makko ka julde jooɗora no bariri jooɗorta wa taqmidu aynayhi e munnugol gite makko ɗen munnagol juula woɓɓe si sujji munnoto ɗum ɗon fof muɗum hana wa wadu qadamihi e waɗugol teppere makko nden alal ukra hoore ndeya jooɗo dewnidira teppe ɗen e wa tafkaruhu wa tafakkuruhu e miijitagol makko bi amurin dunyawiyin fiyakuji aduna yankuji fi commerce makko on fi ñamale e ko nanditata e ɗum wa hamlu shay'in e rondagol goɗɗum bi kummihi ka jiiba makko tawa ɗum no teddi aw famihi ma ka hunduko makko e maɗɗagol goɗɗum masalan ɗum ɗo fof hana wa abathun e fijirgol bi lihiyati waare makko nden no juulude no pooɗude leeɓi waare nden wal mashhur ko lolli kon fil basmalati e wiigol wal mashhuru e ko lolli kon fil basmalati ka bisminnagol wa ta'awudi e ujubi nagol alkarahatu ko aña ɗum fil faridati ka julde farilla duna nafila ka alda e ka nafila ɗo noon no lutodiri e jumhurul ulama wo ko lolli kon wiigol bismillahi e ujubi nagol wo ka julde farilla wo hino aña wo ko wori ka nafila wo ka nafila kañum harayno dagi kono julde farilla o julde nafila o on tigi ujubinnoto bisminnoto baltodena ɗum ko sunna ko woni ko yo sondito foti ko julde feññintende foti ko suuɗetende ko yo sondito wa an malikin yettama imam maliki qawlun konngol bil ibahati wonde kadi eno dagi ay en yii wa an ibnu maslamata yettama e oɗo annaha wonde ujubinnagol ngol
e bisimilla gongol wonde mandubatun ko yiɗa ɗum. wan ibnu nafi'in yettama ibnu nafi ay wujubuha wonde manna ɗum hino waɗɗi deesa on yii ay yimɓe ɓen inna hino e madhabu imam malik tawa wallahi ɓe ala janngude defte ɗen ɓe fese fesenno ɓe faama kon ɗum imam malik wi. masalan jannguɗo nde asmawiya andi o cheikhujo ɗa imam malik tigi wi'i no dagi, ibnu salama inni hino yiɗa, ibnu nafi wiitode hino waɗɗi, oɗo nanayi goɗɗo hino wi'a bisimillahi o diskitamo manoron kawide bisimillahi o diskitamo o fa in faala shay'an so huwi goɗɗo min makruhati immorde añaaɗi minal makruhati immorde añaaɗi ɗin fi salati ka julde makko o waɗi ɗum kuriha lahu hara hino añanamo dalka ɗum ɗi mana no aña wala tabtulu salatu haray noon julde makko nden bonal en wata wide haray julde makko nden boni kono haray o waɗi ko aña o waɗi ko kondana e muɗum wallahu a'lam.